Okay, but ngicela ngeligama nesibongo ukuthi uqhamuka kuphi. Okay, uzwakala Zuma from South Africa eKZN. Okay. Sichazele kafishane ngana iSwaziland ukuthi sewuyi-attende iminyaka lemingakhi wena. iSwaziland attende iminyaka ewu4. Okay. For 4 years now ngila eSwatini. Njalo ngalesikhathi. Over the 4 years inje lekuchazako ukuthi kuhlangana kwenu nima bikers kusho kuthini annually. No, into emnandi kakhulu ngeSwaziland ukuthi ihlanganisa bonke abantu, zonke inhlaka, Indian, abelungu, amabhunu, abantu abamnyama. Different cultures yahlangana ibe ndawonye. Siqhubeka nje neunity nokurespectana each other. Kahle kahle masela size nje ukuthi sizo celebrate iunity and respect each other. Yes. What keeps you coming to the Kingdom of Eswatini each and every year for the rally? Into emnandi kakhulu ngeSwazi ukuthi abantu bakhona leSwatini bebonke ba respect ama-bikers, ba respect futhi nabantu abasebefikile la bayakwazi ukusiphatha kahle, basikwazi sizifile sisekhaya masileSwatini. Iloko nje kusiphuma kakhulu size sifike njalo la. If ungazange ufike eSwatini ngalowo nyaka uzizwa ngathi ube-empty, ungazuthi awuyona i-biker for that particular year, for the whole year. We understand kuba khona lamanye emave bona Namibia for instance nabo labayebete lana kuhlangana kwenu nicoce nishiyelane neligwayi kudlala yiphi inzima ekukhuliseni yona ke le event le. No, into emnandi if uhlangana nabantu beSADC, can call the SADC. Kuningi sixoxayo la nathi mesisuka la sihambe eSouth Africa bese implement. Na bathathe okwethu ngapha eSouth Africa bahamba implement emazweni abo. Kuningi nje sikwenzayo sihlanganisa indawo. What are your expectations for this year's rally? No, le manje rally engize kuyona ukuthi nje kakhulukazi kulaba engifike nabo ukuthi basifile ukuthi nabo ngokuzayo bakwazi bafike beze la. But nje iyonke irally imnandi kakhulu nje i-right i-respect yaqhubeka iyaphezulu. Okay. In terms of safety over the years nyayento vele ni free nikhululekile yini nisekhembile la? Yabona mfethu iqiniso nje eSwatini. It's 100% afana South Africa. Njengamanje wathi ngela edrobheni nje khona ifoni uyayicharge nje it as it is. Ibike yakho la uyishiya noma kanjalo awuyifihli mhlambe izolahleka. I-safety eSwatini since khona nje siphathe nathi even nje asiphathe. Siyabonga bhuti wami, do CS rally. Thanks baba. Thank you so much. Chap.